جبو پروردهی به زمان دایی که دوی وساس کردن یاسایی پیک بین و به لزگینی آمور پرورده و مفردات به آماده کردن مافی زمانی د بلگه جور به جور و مافی مروفان ده هاتنه پاراستن بلگه ناو نتویی ستانداردن که دوی جعالی جواکا ناو نتویی به پجراندن و بکارانین پیش نیازین اوسلوی ین لسر مافی زمانی یک ماتی نتویی و ریبرا دوار وشان رادیو و تلویزیون ده بکار آینه زماری که ماتیان د سال 21 ده گلک ولات دنیا جبر پولیتیکان یک پاریز و نتو دولت و گوارین گورستان زمانان رزدار عبدالله اوجالان جی به تایبتی دیار کریه کو مثلا زمان دایی که قاسی نان و آوه گرینگه تو زمان دایی که نبی پرورده اوی نبینی تو نکاری راست و باش بفکری تو نکانی هلبرینی و سالته وی تی فهم کرن که میجی تمریه زمان و گذر دسپیکی و سرکی جواک بونیه دوی چارچوفه ده بهشمندیه که زمان کردی به زمان فرمی پروردهیه امی تکوشون آخوا خورتر بلندتر بکن جزا زمان کردی پیروز به بیش زمان کردی گلی کرد گلی کردستان لنرخ خو خودی در دکبه به ویش یاریه ریا بازاره هجده گلانه امل آمدل قادا شیخ سعد دسیاده جبوی بیرانینیا حوال رضا و حوال فواد امه تف برنامه ببین ام وقت گل اورفای گل رایجی امه تف برنامه ببین گل ما گل می راه یک در فتح وانتنا بسه سازیه می دم پارتی و دبپی ناوند و نافچه و گریه
برا سریل مخن ورن ام تف بهفدره لنرخ خو خودی درکبن جبو پاراستنا زمانی خو لبر خو دانه و تجار نشنه کو زمانی کردی وره جبیر کرن لهمبر همو پولیتیکاین تونکرینی گلی کرد بداخواز آزادیا چاند زمان و ناسنامه خو تکوشینا پاراستن و پیشوبرنا نرخین خوین نتویی کریه و دی هاتیه میسوگر کرن جبر کو دولتا ترکیه لگوری پیمانین گردونیین کو امضا کریه تevna gere. Ev helvesta rayedarên Tirkiyeyê dibe sedema pirsgirêk û aloziyên civakî. Heta ku hemû maf û azadiyên gelê Kurd ên çandî, zimanî û nasnameyî ku mafên herî rewa û bingehînin bi zagonan werin mîsogerkirin. Gelê Kurd de li hemû qadên jiyanê de tekoşîna xwe ya çand, ziman û nasnameya azad be ısrar be. Zaman jiyan nave, zaman jiyan nave. Anzi Kulani Salah Hazar Nesil Düzgan Reşendiri Kürt Celadet Ali Bedirhan ve Hevani Xı li Şamê Kovara Hawarê yaşandı. Ev roja dîrokî di sala 2006 da wek cejna zimanê Kurdî hat îlan kirin û ji wê salê ve tê pîrozkirin. Kurdin li çar aliyên cîhanê ve cejna xwe ya netewî bi coş û kelecanaka mezin bi hişmendî û giyanê tekoşînê parastin û pêşvebirina zimanê Kurd pîroz dikin. Mixabin ev 100 sal zêdetir e nasnameya netewa Kurd tunetê hesibandin û êrişên li ser zimanê Kurdî kêm nabin.